Jireenyi ilmi namaa jechuu gaafa ni fuudhu wajjin dabarsu fi wajjin gartee jireenya kana akka namni ilmi namaa jechuu gaafa fuudhu jiraatu akka ilmoo asii amanii karaas inni kuni erganiif akkana jee namni jechuu ammaa tara fireedummaa wajji deemaa walqaadhimee maanta wajji deemaa haala gartee yoonii fi wal fuudhallee maal akka godhu jireenya hayya kanaaf akkan ji'ee naa mariitu tokko arranta na sobda jee na sobuu ji'ees jaaladhees amanii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khamis itu tahiyat betin zeladi betin. Arro uji mal kabati ini dia cukup senang. Turut bersih selatan tiga orang lalu tiga batu. Kini sekarang berarti sekarang sejak. Arran tanah warning kabati ini betin jahit. Ambil ini dia wajratan. Surai saya sih tidak bisa. Warning betin secukup ini. Sekarang ini betin jahit jahit. Tiga kan. Why nak ulang tu ini? Why ni nak cakap ini? Apa kamu aku bayi kamu setuju? Jadi, bahan ini kita itu yang lucu lebatnya, ini nggak salah kata mujahid. Anak ini aku ajar ni, berutak sendiri. Aku semua orang kisah seperti negara kita. Saya jenis WhatsApp ini, kisah seperti negara kita. Saya tahuan ada waktu ni negara kita. Aku semua orang komen jenis negara kita. Anak ini ada benda cerah, wani irit ada benda anak ini. Walti areti, ammo teh ilmi nama arba bilken walti ilmi nama khawtina rinju ana fin walti areti arrantana wan ajaiba lagi wan deke nama tu nar da wale akwa kamu nar da wale sai ba isati armani na da wale mal deke ti ya de tu yan aka berarti kodeo aki nanje san irahine ni awa bulan nahi mudima iru armani na da wale ya mi kana da wale bati kare tu ergasias karas na da wale mali na da wale be jeti na ni karas ana ini walti areti kono hindu blok na wale mal jeti kono ma tinda da wale ogani fi hello jene ra khase asagire khirege kono rachpa aaj haaj aku ma jalan jitu jiban sira ergani fi jiban isra utte rakko kamu irti bash samile mal jana kira abeti ammo na fin ko janne jira jalan jitu jira ji et mene hani kamu jitu abba pede jalan chumir kam kama inde abba pede jalan chumir kama ergani deme jalan ira da isab je hinga tu panas sita tu ya wajanne jira ammo jalan jitu jiban ufte jiban jitu ana fetu wal machu ergani fidatemi ana ramurachu sebode aad tapi alian akan mendekati garu surah murad aja surah goni fin tahu goni fin keu surah itu untuk akan tibon surah itu sampai coba lagi surah tak ana lagi ogani boji kan ogoji kaman surah itu wali maru ogala wallahi itu tuh surah aad erga surah itu bagaimana ini sejak mujahid akan najita akan nabu jadi sini atjechu wa adana kita ujimutia simpelnya ana fi atjechu akan haramillah halal ni khas boleh wajib jalan lagi aramo wajib kena kan selain ini erket khar nanti aja boleh saja erket di jalan tu yon lah situ tu dah unti obulum majra obulum marbitra erket ni anta kana filat dia kana filat dia terta boleh saja bakal jadi saja aragaru ati akan naboti insyaallah gafuna ma taturni tu tamah itu tu silakan arantana ansukti haka tuwa tu shikam wan jara ku wan na kosisi ati akana mana jarati akana mana jarati pakati uti ana sente jara la wami afande betul no chasiti ana masisi asi amanu gara akan dia lagi nanti garu umati baga bodi baga sirati baga ana ranti sila arantana ana ranti wallahi garu asara ana ranti ati arantana baga yebu sime iflaliti oso arantana al oso si jarje si abdechi si kala juti jasu plate si wajji jira chukara kala sa kuna mota kasi jira daki oso ni fina sai jira chatre aranta si gare mat daga me ifro dabila ibite oso garte ifti kam mata yo ibite ifi kapte garte aku mana bu hanan da wonne ku baite ibite sa garte ndara isa bi atara traka no bodu kake hanan ni sochi da a jichu mati aku ma namni wajaratu namni wajaratu akala si bakka tsarati namni gori ko mele jala namni wajaratu adi sita ammo atara namite jirta sila aka heti ajichu mi damit kisa sade ati khalas baga gote sita de tuta khalas ana fi ati walis wali nture bati sati ko jide mutura adi khalas tichu hagal motu osfara ira udimi na isteka gartimi jarna fi kammi na su ka kuma an daga mutsimi daga baru ogani fi wana na fi ati wata wasin
obbiyyaa ta'e hedduu takka xiqqoo ifi gadi jirame waan biraati. Sitti haa ta'u sitti jiraan. Ogaa waa'ee hedduu badde ogaa waa'ee heeyaa ta'e hedduu takka kanaas garuu waa ana qofaa miti. Warri jechuun akka hiyyaattis hedduu jiranii yaada. Arraan tana garteemi aga akkanatti ana garaa oomusti kana inshaa Allah gafuun turni turte ammaa harkarratti si dhaqqabdi. Gafuu urjii naqabee gaafa ati jettee garteemi sheenootii hara hedduu jira. Gaafa sammuu jaalatti eeganii fi karaa taraa takka jaalatti yoonii fi turaan hojjanaa fiiti. Anaa fi yoonii fi akka nama takka turaan jaalala dhugaan si qabaadhee anaa fi ati dhugaa wal jaalachaa jiraannee wajji deemu jiraannee arraan tana yoonii fi yaani sheenas keessa dhuftee hara hiyyaatteetti ana dhiifa dhugaa dhuftee kanii fi jaalalaan urjii deebee atteetti as deebitee akkanii fi jaalala yoonii fi garteemi sin jaallatee si kijibee jaalalaan duraan si qabsan akkasii hin qabne rabbi sirraa ta'a. Inshaallah garaa ati oomusti kana rabbiin garaa si hawwasu garuu gafuun tun si qabdeeti si garsiiteessa inshaallah ati si kun tokko deemi rakkoo miti. Akkana rakkoo tajee hin yaadne garuu ana duraan namni jechuun ogaanii fi sirraa fagaatu fa'ee sababa hin dhabu jira. Anarraa fagaachuu keenan ufteetuma waan feete haasofta ati arra eenyu hojii qabaata eenyu hojii deemti arra eessa oolte eessaatti minaa duraan akkana ture garuu duraan akka jaala sobaa naaf qabdu akka sobaan namti deemaa jirtu naaf galee jira. Maamti namni walitti aare tokko walitti aare jee loonii fi dhugaan jaalala qabaate anaa fi ati osoo arraan kun dhooyinee jechuun ija wal basni ilkee wal qabsine yoo jaatti dhugaa sun jiraatte kana hunda wanni isin jechuun narraa si hubachiisee meetuu xina si galche maali? Uummatni irraa kaane akka fiduutti si birgeessa. Inshaallah ati arraan tana akkanii fi ati ana gooti kana tasi gootu si dhufa. Garuu ana qofaa miti warri gartee mi gochi kiyyaa irratti raawwatamee ture. Warri wanni akka arra namoota kee huusi mudatee jirtu ati mataan kee ati na hifa fiidoo kiyya daawwatu jirtu ati arraan tana haa fiidoo kiyya ilaalu jirtu gochi kanaaf dhiira haa ta'u dhala haa ta'u si mudatee jira ni beekta si mudatee jira akkasuma garuu ati arraan tana gochi isin miidha isi tana akka isin hamilee cabdu godha jettee yaaddee turte garuu yoo ta'e hagam fagaatee osuma jirti suuta keessa si irraanfachaa akkasi dhufee gaafa ni hin garteemi ati rabbiin garteemi inshaallah yoonii fi ati sobaan hojii deemaa jiraatte rabbiin baguma irraa si hambisee namni sobaa wajji deemu namni kijibaa wajji deemu galuma qabu abbummaan fedhee ati na soba kan keessan garuutu ati inshaallah tana sobbi si ta akka arraa tana sobbi kanatti sobdee garteemi sobaa si hojii jiraatte sobaan karaa si dabartee nama gisee nama jaalatu hagana jechuudhaaf namni walitti naannoo jiru walitti aansa anaaf itti walitti aanu jechuudhaaf irraa walitti humaan jechuun anaaf jechuun gammachuu gocha ati ara namoota kana inshaallah sirraa ati kanatti maal kana dhiirti jirti yoo dhiira jaalatu fadhee yoo nitti dhiiraa wajjin jaalala jalqabu barbaade abbaa fedhe wajjin meeqaan tamni kan inni natti fedhe jalaa hin tokko garuutu gafuun namaa tokko anaaftu namatti gafe gafuu arraan tana an nama goruutu beektu harkatti kan naannoo harkatti as jaalladhee kan nama takkatti si amanamee na amantee ifii na jaalatu baraa hin dhokfattee akkana si jaalatu dhugattee akkana si jaalatu hubattee na barraa as jaalachuu biyya barraa arraan tana kan nuti hojjette rakkoo miti ija obboleettii teetii laattu nalaagee ija obboleessa kiyyaa silaa rusilaala ammoo oggaanii fi wanti jedhu waan itti godhamu hedduu tokko wallahi gargara kana xiqqoo dura karaas ifta tasgabbeessiti akka nama takkatti tasgabbaayee kara sammuuti kan tasgabbeessuu qaba amansiisuu qaba dhugaa jettu ittiin qaba nama na jaalne jee maaliif jedheeti haga gargara kanaa ciisu jira akka nama dhukkubsatu baxxaaniyaa maradhee ciisu jira ati ta'a akkasii baxxaaniyaa marachiistu rabbi sitti haadatu hin turtu na agarsiisu ati kana arraan kan waanii fi ati jechuu arraan kan si jaalladha jecha ana tan sottee sobaan hojii jiraacha oggaanii fi garteemi sirattu ilmi namaa hin amanu akkuma fedhe haa ta'u dhala haa ta'u ilmi namaa hin amanu ilma namaa nama hin amanu wallaahi ilma namaa hin amanina ilmi namaa hin amanu an jechuun waan ilmi namaa
نقول يوري ترى سني جيس نهي والله اسمي هي تقول هدنتو أنا حاطط نمني جتو إما أنا ما أمانو يواني في قدامي بودي إما أنا ميلو تاتي مني أبو في داك إما أنا جارك مني أبو في داك أنا حاطط أتجتو أنا أنا إيرجاك مني أنا إيراني إيراني جارك مني أنا جارك وتي جالا وتي خبرتي خبرتي تمام أكسو وتي مني أمام كي بس أنا خلاص يفي جيتو حاجة أنا جارك بيتو مني حاجة أنا مسجارة بيتو أما ما تعرف كي أتفرج بيتو مسجي يفرق أبي تلالي حاجة أنا جارك بيتو مني حاجة أنا مسجارة بيتو أنا أفعل كذا بمسجي تمام جراك أنا أوبس تخلي إن شاء الله هالكرسي دي بوتيسي أمو أتيجي تشوفه ها نرى أنك أتي أنا نبوت خالص بوتي نحاجس أتي أنا إيمان ما تقول أنا أرجي ميتي أنس لا قدي من ألا بيرد وجهي إن شاء الله أنا جاهل إيتي أنا وجهي جاهل الجرقبي أنا وجهي كيف وجهي يوفيك جبت مني بعد تمام تكسي إلمي نما كروتو وهمت نياتو مني وهمت ناسا أمو هاتو أتي أران ترى ما تيجي إفيني ما سيسا سموتي تان إفا ما سيسيتي نما نجار ديوتي ما تكبيرو تيجي بسي حق مترك أصو قدامي غافا أنا في تلقبوني أمي أنا في والبرصة كان في قدامي غافا راس برطات إلا أنا سموتي تيجي أران ترى أنا ولدي إفي ميتو أموت هي أنا خلاص أكن ما نجار تفكرتي أتي واحد من تحسني جتو أكن ما تكتي وأقول لك غافا نفي جتو أنا في أتي حرام الرحلة غافا جتو يخاول قولني أكن ما تكتي حلال والقولني وججرات غافا أكنا غافا الكوني أنا في تكرتاني أكنا تدي وأكنا ما والفو إيجوتي أنا في وأنت لأني إلمي نما جتو غافا نفي والفو وجين تبصفي وجين قتل جرين خلا كنا إلمي نما جتو غافا والفو جرات أكنا إلما أسي أمني خلاص إلمي كوني إرغني فكنا جي نمي جتو أما أنت رتريدو ما وجي ديما والقادمي ما تروجي ديما هانا قدامي يوني في والفو اللي مالك بول جرين خلا أكن جئنا مريض توقو أرانت نصب تجي يعني نصبو جئس جالا إيسي أمني قرو أتي أرانتنا أتي أسكر قلتي أنتون قلتي أتي قولك يالا قرو أني قمتشو قبل فكاد نمري قمتشو قبل أرانتنا لدو تكفي قلتو جرا قرو تو ركومتي كجيشو ركومتي وانت الحمد لله يا رب العالمين جيشو إنكم أخا أرانتنا نفودي أكا متكتي نفوديني خالق ولدي أكا جارتي أكا وجراتي حالا بيتنا حس ديما جرس قوما قمنا أوسو جنو وان قران أقاتو ري وجيني رجيني قرر وجيني رجيني قرر تناسني مجي تناسني جي إسكي نبيتر ربطو كسا نبيتر ربطو ما فريو إرهاتو قرهاتو نبيتر وان قران أقاتو ري وجيني رجيني كيركي أرغاتو كو إلمي توقو جوجو إلمي إيراتو كو أبو مفريو إيكي إلمي نمانا منوان نسينجو أرغاتنا سوبيتي سوبان ini kun jechuun yeroo si barbaade galee guddisi si barbaade si fuudha gaafa ni si fuudhe ilmaa siraa dhalee ilmoo gaafa siraa dhalee takkaa ilmoo siraa dhalee ilmoo dhalachuu jechuun ilmoo fagoo jirti gaafa ati garatti qabattee argite inni tutu si gara gaafa kana jechuudha guddaan ilmi namaa biyyarraa kan waliin beene jechuudha walitti dhufee wal jaalatee jaalala walitti dhufee wal baree wal fuudha gaafa ni immoo wal fuudhe jaalatti gaafa turaasa sobaa walitti deemuuti gaafa ni wal fuudhan ammoo inni kun turaasa guddaa isi tun haajalatti amatu ati mataa gaggeera mata kanii amata inni kun ammoo ati na jaalata jechuudha samuuti karaa masista ammoo inni kun si jaalachuu si amanamoo sana rabbi beeka waan ati waan isoo waan jechuudha walirraa guddina fakkaatu ni rifadhe isa kana na jaalati jechuun isa manii kanatti inni kun gartee mina fuudhee bultiin hojii jaarii na hojii jiraata yeroo dheeraa jee ana hojii ani filata jee ani filata isa manii isa hojii walitti dabalamee akkuma takkatti jaatii isaa ta'ee hojii jiraadhee irratti inni hojjechuu takka ilmoo gara dhiisa takka ilmoo irra dhiisee biraa hin badin rabbiin alhamdulillah rabbil alamin jee rabbii hin eeggachuu qaba garuu mujaa'in ati rabbiin si agarsiisu arwaan fi goota kana hojii kana raawwatu kana namaas raawwachuu danda'a